Maka selamba kak dito para Rabu yang tak normal, maka tahun 2000 selekor normal. Apa? Lain tempat, lain bekto, lain keberadaan. Contohnya apa? Mon lamba orang abenta bi katibi, akela bi katibi, keduanya mana gila. Tahun 2000 selekor, akbedla katibi, abenta katibi beres. Mon bah gula ngocak gila, makai gula pada gila. Halo. Wahai para wanita. Lemon ni boleh je bah gilaan. Jadi ngaki pun. Suarga na sambian ni kepada ni laki na bedi ni pan bedi laki na. Karena ambian ampon sudah dioper alih tanggung jawab pak bedi laki na. Mangkanya cebun kanjeng Nabi monreng laki andi bini sekotulati ni embuk monreng bini andi laki sekotulati cutulati ni laki na sampai wadereng laki tapi pada ku beseban bini na majara parkir baki entar kabini majara parkir ki entar kabini ya Allah mbak Andri bini apa reng laki bu doreng laki kok ya Allah la ilaha illallah. Kok maga jewa kana? Isa gud ada apa? Deng bini semintang besa tada sabab kini kajai pon tangi regiding bau nasoarka. Jaliya teraki okuro ko depan. Bayar teraki. Len seminggu temu SMS. Ya. Beras ya. Wah. Yo kas tengah. Apa? Sebutan nemu ngana mengingari lain lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun seteja kiai si alengki edelem pasemuan tor majlis sesangat barokah malam hari mangken semalarmu ke sarang Allah seteja para kiai tore doa akin teri paring nalanceng umur teri paring nasihat wal afiyah termalar muka sarang Allah para beliau topotona daripada tiaring mulja bisa nerosaki perjuangan epon Gusti Kanjeng Nabi apa napah dan gula pak bu mak nikah ikan tangkade bangken para kiai ropa-ropana banyak setuli etikani ban Allah tining keberadaan umat ibaba sajan salbut sabimbingah sajan sakoni kecubaan alhamdulillah pada ban kecamba iman gak diman tom iman gak diman tombu iman gak diman tombu iman gak diman tombu gak dintoten gula saya sangat prihatin maka malam hari mangken ngereng
tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat kak dintong senorok berjuang jalan Allah tori doa akin paihlas malam mangken bompong malam Ramadan dan gula tak nyebut dah polan takok panjenengan kok mata sebut dek pokon si hanya ma ustad si hanya ma guru ngaji tokoh agama tokoh masyarakat tor kiai satu aja saya hadir kong langkong sebeda musola satu aja kaut sapok ustada satu aja nah malar muke paring lancang umur sehat wal afiat dari paring tengki pangkat monggo Allah ben perlu ika kali para rabu pompong proposal kita istempel karena mungkin itu kita istempel bila saya tempel lah malam Lailatul Qadar jadi pompong mungkin kita tanggal 19 kita bernilai koran ya pada polan pada tak tahu je bila yang pompong kita istempel nikah doa mungkin nikah dari kopul ban Allah lagi dari kopul ban Allah polan apa jenengan berpanti-manti mungkin perpanti manusia kekasih Allah lagi melarmu ke satu nah kak dinto benjukan panjenengan toreh itu aki kata kok ngampul senoro atau akin terlanjang umur dari paring nasihat ben malarmu ke dari paring na tengki pangkat ben kolom panika se esapoi sarang ki khatib malarmu ke ter istiqamah ben terbeda kolom pole si fokus terus katia panika amin ampun jang lanjang gula langsung abidatu ampun yo pada sahur lagi yo daro debu nagyai ki buru tak ning malam jadi dan gula langsung to the point bede empat sebisa nolongin kaulah ajunan ku laku ning akhirat lagi bede empat setong perengakin tadi ajunan gak dintoko tu pele salah setonga montak meliyah tore mole ya na pagi manggi bede pengajian iki tore empat setong puasa dua Al-Quran telok pabede mahabbah dak kakuste kanjeng Nabi kalaban palebur mau sholawat kadito senolong naku laku senomor 4 keng bertepes nih kah tetimun telok nih kata ika oleh senomor 4 kak dinto antara iya dan tidak takut apa tak ijab ku laku pasera satereteanan pada Islam mah kak dinto sepudah kada takut tak berjajah puasa Quran kak dinto bisa nolongin kaula ajunan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah rawahu Ahmad senomor telo kemarin bahasa ban gula dalil ke bala kada takut isang kucing ngocok senomor telo solawat pabada mahabbah ka Gusti Kanjeng Nabi kan bada mahabbah sawas ka Gusti Kanjeng Nabi tak usah depak ku laku ning hari kiamat ya ramahsyar ilm kopur tanah ampon tak kira bisa ngakan kaula ajunan jasadun tamakkana hubbu ahmada fi qalbihi tallahi annal ardah la tablihi pon yarte namarina jiwa nga anurwa apro pedobatan bintang tauladan lebe de penasar ya kan ya lebe de penasar negru gula bejet janjian sareng kiai ki bro ajunan ngantanga ajunan apa debu pon apa abdin rosakia iki ki buru kiai ampun lastare apalagi sambutan segaligus abri bahan gadan gula terus haki kemarin oke senomor 4 dalil apa istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah pon napa maksudnya kemarin kok
Nomor tong puasa. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa sarang Al-Qur'an kento paket. Iki paket. Kak dinto bisa memberikan syafaat nolongin kekabulan Allah di hari kiamat. Hadis sahih. Wa yaqulu siyam, puasaku laku mematul ke Allah. Ay Rabb, ayya Rabb, geng ay Rabb, ku Gusti mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat. Begule pakompola beda dua hadis yang beda riwayat. Beda si ada bu mana'tuhu at-ta'am wasyarab, tapi beda seribu mana'tuhu at-ta'am wasyahawat. Jadi begule pakompola di situ. Mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat. Oke? Kemudian pas ada bu fasyaffi'ani fih, duh Gusti abdi dalam baki ning edunya mareh nyega ka orang kapane kate pangakan yang siang. Mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat bil nahar, yang siang. Bi abdi ni yang siang orang pani kate pangakan te panginom wasyahawat ban pangatero apolong ban bini na ta ile beki ban abdina usah dak te maghrib. Biar tidak baca ladai bagi bani kai jaga. Karena lamba la mare seksa benabtina, mare perepot benabtina, fasyafi'ni fi. Nyon tolong ya Allah, etini abtina teronolong na orang banika. Wah, gaga. Tadi pasah tul mamatul. Golaku, mian mangken berpana lagonin, alhamdulillah terus sampurna. Karena malam mari makin gak dito ampon depak ke malam tangkel 19 puasa na ampon oleh bulu belas terawih nah ampon oleh 16 peto belas belu belas ya bacaan saya terawih masa aku lebah ngocak malam sangat belas iya pun nak terawih menja bisa oleh 2 bisa oleh seminggu kan tak kok salah ngocak aku dua. Tak kok bang ngojak iya kapi padahal terawih tak pada terawih. Nggih. Kak dinto para Rabu kaula ajunan sesamangken ampon apuasa bulan Ramadan kak dinto ampon oleh belu belas are sampurna terima aban Allah. Teribri na kesempatan kekuatan kaangkui alaksanaaki sampai mareh bisa sangalekor bisa tolopolo motemoro yatul hilal. Ampon. Pasah kak dinto nireng sebelum masuk ke Al-Quran. Marina mahlus syahid Quran geng puasa tore. Pasah kak dinto para Rabu kaula ajunan puasa. Kain to beda napa sebenarnya. Oke, kita bahas. YouTube sih ada telilereng mangken. YouTube Kak dinto beda ahli kedokteran, dokter Islam nyamana dokter Zaidul Akbar. Beda kan? Nah, beda kan? Orang ngajonggu sehat. Zaidul Akbar. Beda lagi. Kak dinto menjelaskan ada seorang dari Eropa dokter. Kak dinto ahli, sudah profesor. Masuk Islam gara-gara Kak dinto neliti tentang puasa. Apakah dia bilang? Ternyata kalau ingin sehat ikut Islam. Jadi tak usah gen lain nah, tahu inna dina indallahil Islam tak usah ningkukan lain. Gen pasan kak dinto ampon pada Rabu. Gen pasan kak dinto ampon memasuk Islam orang. Padahal kita apa sah? Sampai beda artis di Indonesia kayak itu kafir Kristen makin apa sah? Norok gian. Kita kira terima aja kita masuk Islam. Kengkun letak ngakan angkep diet. Baduan begini monla ngantang langsong ro, monla mbak kan langsing. Ngantang langsong, mungkin terokel, pesegel. Tak ngakan mah. Kan saya digigi. Kak dito jaipon dokter Zaidul Akbar. Puncak kesehatan kayak itu al-himayah. Kak dinto tindakan preventifnya.
Kak Dinto jaipon tingkat tertinggi tindakan preventif pencegahan itu adalah puasa. Tingkat nomor 2 Kak Dinto adalah menjauhi 2 makanan yang bersumber. 1 nasi poteh, 2 egi Kak Dinto manis sediri gula. Tetimun noro Dokter Zaidul Akbar pangoca cek ngakan nasi aduh nak tak betul cocok ke gula. Cek ngakan nasi bencek ngakan gula egi cek ngakan gula cek ngakan manis semata le dari gula tapi ngakan manis si asli wak buaan ben lain pokok si asli nang jagi kira kangko maka montero te perepot dah jaipon Dokter Zaidul Akbar montero te perepot dah dari ngak ginika serojok ngakan nasi serojok ngakan gula montero te perepot dah dak boleh setong napa apa asa teti mun apa asa lengakan apa boy bukti apa torek gula bentamian sebiasa ngeronyo mungkin tak batem lu dan temaran dah tanggal to bulan Saban ini kita usah sampai tanggal 2 lengan tang derap abu-abu bener gula biar boleh tahan pas gula sih kesambuk nama Anda akan hidup walaupun tidak makan nasi. Anda akan hidup walaupun tidak makan tepung. Anda akan hidup walaupun tidak minum manis yang berasal dari gula. Selama aja berselama. Soro tekuk jangan kantona. Abas, talangkong nyon sabora. Kak dito ba kon tekuk, mon lepet lagi banyak persediaan gi banyak. Apa jadi jan dokter beni jan kok. Detim. Dua le tekuk sedia. Deti yantara na montang nih kan, yantara na montang gak dito para Rabu, yantara na montang sampai kagak dito, mon ki lepetan di tekuk siapa nih ki ngening arako, kuruki banyak persediaan, ondi gula alhamdulillah, ki banyak, ada ya ki, ojak gila nih bansaraan boleh, Allah mangkana Gusti Kanjeng Nabi gak dito para Rabu gula mikir tinggi Nabi Muhammad nih kami Nabi Asahor abuka inggi kami Nabi abuka kan korma na ngangkui sejak bagus mun si pertama mun tada mun bada rutop korma ngude mun tada inggi ngalak korma sebiasa gak bisa Bicut kak dinto para Rabu mun bukti akin bada orang siap bukti akin pacet kun bukan kayak itu korma ben aing seger aja gula ring tak tahu kepikiran gula bukan abo jok orang mon beni bahasaan tak pati bodoh cuko nih mon bahasaan nih kebinian bah cerdas bah mesari ya masa pati kan yuk mana itu adalah ala hidup orang Islam karena ajaran Islam begitu teti sebulan epa kosong tabuk keng epa sehat berarti para Rabu konsep umum dalam agama bahwa bila alako kebagusan manfaat bekal abali ke orang si alako bila alako kecubaan mudarat bekal abali ke salako karena Allah tak pernah zalim kagabulan Allah man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid sadaqallahul azim apa jangan kena ring tua dalam ramai kada gini ke operi mercon dah kata menagana dorot pon lanjut lanjut ketika ditok para Rabu sedangkan mencegah itu udah lebih baik daripada mengobati mun mencegah kak dinto biaya nah muda sanlang obati larang pada benceretan tak usaha ke dokter pada benceretan lagi abri jak bacaan ya baca naga itu pakon baca istiqomah ke santren baca ya nak ya baan malay selamat dari penyakit pon apa giai surat ikhlas telo kali sedua kul a'udur baca telo kali ibeng setong bek tole setahun gak dinto pas kering salah kering ida pak ke dokter pada penyakit foto torak
ada penyakit dah. Lagi scan tak ada, MRI tak ada, MRI seharga belum juta sekali. Ibu masuk ke lobungan doh. Harus belum juta guru. Tak ada penyakit dah. Guru bah ngocak, are si gendeng engkau apa dokter itu. Dibudin karena ada penyakit dah pakapina orang tadi sangkaan bada orang ngaci melolo maber ilasenku kini kesenyeher. Bada orang madojo letangi melolo isangku kini kesenyeher karena ampun bada. Kali itu pak akhir aja habis ke kiain nah. Pas kiain ada bu ibu cebingkok si beri bidon duit. Punten dia itu. Dok rem majeri. Baca kontra berasa. Alhamdulillah kiai ongguan. Awayah baca. Keng tak langkong. Berapa bilan bingkok saya beli? Telok ebang ibu tak biasa je lah. Sehari semalam jadi kuluhuna sebu. Kula'udhu berabil falaka sebu. Kula'udhu berabil. Mak bunyak. Amojok lah kering dong. Mon bilan saya suruh baca telok roba nangkok gerua arwah bolan kita kering. Bon, mare. Jadi begitu kita diajarkan dalam agama itu begitu. Jadi Nabi Muhammad cara nadeer jepon bila lapar puro tak sampai kenyang ambong. Bangkan kan ada caca kerja gerua. Kita ini dengan Nabi Muhammad hanya beda sedikit. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita itu sedikit makan. Kan kun beda sedikit. Sedikit makan. Nabi Muhammad itu sedikit tidur, kita itu sedikit tidur. Keng coba hambung kan? Walau deki pada sahabat Nabi tak kali bening hadis pada kata lo mator kesidatannya Aisyah mator tentang masalah ibadah nak gusti kanjeng Nabi. Sani jawab para Arabu, cok ibadah kanjeng Nabi ketika itu. Bahas sompah, pangotak sekali tu. Kok munda ia tak tedung sekali. Sedong nak, kok munda ia apa sama lo tak mau kak aja. Mau sedong nak, kok munda ia tak ambil Rabu kanjeng Nabi beda apa nih? Kak dinto teroni ngagak ibadah ajunan, bah kak dinto bah aniat kan tu, ada meniat. Bodoh saya tak tedung, bodoh saya tak ngakan apa sama dulu, bodoh saya kak dinto tak abini. Napa dia pun kanjeng Nabi? Engkau si paling takut ke Allah, tapi engkau ki abini, tapi engkau ki ngakan, tapi engkau ki tedung. Artinya apa? Itu adalah hak badan kita. Bajan tedung, bajan ngakan, ngakan. Ya baca Nabi ini, ya bunten. Jangan bahasa-bahasa keserem pian. Engke baca Nabi ini, abini. Apa? Cering kini kepada Rabu. Kak itu adalah sifat manusiawi. Jak para Nabi ipare ini sifat-sifat manusiawi. Kan panjenengan kan sekolah alam ada sifat jais bagi Nabi. Al-a'radul basyariyatul lati la tu'addi ila nafsin fi maratibimul aliyah. Tak ada lampa. Apa nak kena roh? Mbian, masa apa kita ingat? Sifat-sifat kemanusiaan manusiawi, deer manusiawi, sarin manusiawi. Keng joma kadarnya yang tidak sama. Nabi Muhammad itu deer kisah kuni, pas terus tidurnya kan segi buru sedikit, sedikit. Paham? Lagi ampun. Oke, kita lanjut lagi. Ampun. Toma ibadah dengan kanjeng Nabi tak pada benereng bicara. Mangkan ada bunuh ulama lapakalar mbian sing ngucap amin minabi beda kiai ada butur masuk surga bareng kanjeng Nabi sambian ngucap amin tak bareng. Boh, ayat kan jelas kiai. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kak itu kan beda maah kiai. Sabah orang setaat ke Allah dan ke Rasul, maka orang jadi bakal papolong aban orang-orang selama diberi nikmat ban Allah swarga, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Tapi dia pun ulama in dalam kitab walaisal muradu bil ma'iyah al ittihad fi ad-darajah wala mutlaqul ishtirak fi dukhulil jannah.
Beti saya kocak maan ni kalong polong, beni bah long polong kenengan, beni bah bareng masuk. Kemudian ke, apa? Tapan datawan. Sambine Jepon Gus Bah Nur Salim santren Ki Maimun Super. Engkau mon masuk surga, enjak kau tak terus masuk ban Ki Maimun, bah bareng sekamar, jotang golang. Benungguan. Nika si bagian santri tabatan nika. Masa pas panjenengan nyuona swarga sakamar sareng Ki Hamid tabatan. Po. Berak Kak. Berak ambian oleh bidadari. Ibada remak aja beda yajun lagi. Mar apa jelas dia. Masuk akal. Apa mata masuk. Kita ajar mun tak masuk. Tak nyaman tening, tak nyaman. Apa boleh wah? Asarang Kanjeng Nabi bu. Yujok Kanjeng Nabi kayak itu kan ibadah nasa, sholat dekat itu hatta tawarramat qadamahu. Pada dekat itu sampai mak pernah setong bektok ini corni ben sahabat. Sholat sunat Kanjeng Nabi itu rakaat pertama ini corni. Temu Al-Baqarah. Aduh, tetu aja olon. Al-Baqarah. Sallamari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa alaiha maka sabat terakhir jabunan aruku di bakun apa tak ingin terusaki ka Ali Imran mari jadi ke terusaki kan Nisa batak beureuh ge tiningnin baaban kuluh jadi mun pada beureuh na bisa keng Nabi beureuh keng bulan abid si Osmaut puluhan sampean beureuh keng tak belecok. Ini masuk avereng, Allah todus kena. Tin makai mamba kor sementing lah tanoro. Mon gula tak paten angerena sementing lah masuk dua makan. Todus kena kon nak? Bener. Apa yang kibar ngiring Ki Hamid. Oh, ngiring Ki Abdul Hamid. Jok bodo cerita jaya pun pasujud teningi waktu na solat sunnah takadisa lemah. Betul. Pas bodoh boleh pas ngiring Ki Abdul Hamid bin Isbad sepasanat berapa 32 tahun niku cok ya sebulan itong bitong non. Alah, dalala tak tahu mana pasal sunnah pagi kok nakok kali ngapa pasal. Pasal apa ban? Senin Kemis kok. Singak gila ban. Allah, Hah? Tapi saja. Ada pun Ki Maimun Super, ada boleh. Masuk akal kan gula. Pun gula yakin jadi alim mah. Ada pun sini kan ke Gus Bah. Kok ni serha garing tisawan masuk surga wah. Mak segak dinto apa bah wah. Napa kiai wah. Mak pas niser. Abai. Surga kan apa jangan siapa minta nak. Minta jajan dia langsung datang. Minta jajan dia langsung datang. Kan iki. Tining reng tisa ok tau na jajan kun lerwoy. Tutul. Teti magi swarga aku ngakan tutul. Hah? Abang kok beni nemu malono? Debun Ki Maimun. Tetim yan bok mon beda jajan pan mapan las kelas begenteng ro ngabas bae bok. Ya melihat aku anu mama. Teti kok laku kare minta. Jajan seperti ya bos, ting. Jabon Habib Jamal, Malang, santren Habib Umar, dari mana? Kau nengak kira-kira tabu. Beda Habib Jabon Amimpeh, Habib kali itu Amimpeh, padang ke swarga, beda orang ngucap jadi, ini kaki. Asal apa sih pentaban? Soto kali itu, ting. Arjan. Apa boleh nama? ST kan tu. Ting. Ngara ala petis colon. Petis colon dari yang terwarong. Wah kan? Apa boleh saya pentai? Di Samsu gitu. Ting. Di Budi. Ongku Habib Jamal congok di YouTube juga. Ting itu. Parah. Di Budi ni soal tak? Ke emma goren. Swarga tak ada apoy.
ban montoro apa kasakan neraka. Aduh lambu sa rokok. Temu ning kiai iki buru. Udah jangan bener yang baca Quran rokok. Ya tengan mayu potobuk deket ada rokok. Rerbaan. Ya Allah. Pada masa nyolek teman kan neraka kan. Aduh, lengan tangi potoron rokok. Ya Allah. Ki buru sarang kiai pola ni patak si kiri gua. Mara bingkoi sambil kerja kayak nyelet ya. Ina ada bida cara rela. Ya dengan itu kan ni ki buru apa patak ki buru itu kan ni gua. Mak keras kiai bro. Mara bingkoi sambil kerja kayak nyelet ya. Ben gula tak baik ke bayung guan. Habib Toha, Habib Jaman ungguan. Dan Habib Jaman. Marah setia iko. Bagi arok iwa. Aduh na jangan gula. Dek rem aku laku. Nyari korek tanu. La ilaha illallah. Sakit dah pun. Bon, lanjut lagi. Bu, kempasan apa ini? Kempasan. Dilihat dari sisi medis nggak nikah. Dilihat dari segi kencoran. Oh, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Hadis sahih. Siapa orang siapa saya jalan Allah. Sehari boy. Sehari. Tahu sampai nabinya. Setiap berapa hari lah. 12. Siapa orang siapa saya jalan Allah. Sehari boy. Badan agak dinto bekal iba jauh dari apa neraka 70 tahun. Allah. Alhamdulillah. Kubur kiai. Tersehat ajunan terlancar ngomong. Doaki beliau. Yang ni kata balik bajan beliau saya ceramah. Bulan ni ke junior ni. Bon, lanjut ki. Okey. Okey, saya ini dah lanjutkan ampun kubur. Tersehat saja. Amin. Paralah. Ada sekubur boleh? Sebab. Bon, lanjut. Para Rabu sebutan golamul jakit. Mon saare boy. Mon saare boy. Sampai oleh ganjaran ngani ka. Pah berempa mon bulu-bulu sar. Wow, wah gawat pah hitong-hitong mulolo. Jauh kok di neraka lagi. Lari musibah kata dia. Pada ban mangken ni kan? Jadi kak gigi? Pada ban mangken. Sambian kan niat ngaji kan tu gigi. Bula morok. Biar noning ampun, jak mon bade pengajian ngani kan ngaji sambian sekali duduk ning majlis nika online apa nika online lebih bagus tempeng 1000 solat sunat, 1000 rakaat solat sunat. Bok. Lu nang. Kalau bade apa amin banduk. Oleh 1000 rakaat solat solat sunat. Okey, 1000 rakaat solat. Nah, pon, mungkin gitu. Setong. Paski beda tebu. Kedua ning at-tuhfatus saniyah ning khutbah Jumat gitu. Jumat segala ibaca kini. Al-hasanatu fihi ka alfi sanatin fima siwahu. Setong kebagusan seekalako bulan puasa Arya nilai 1000 kebagusan luar Ramadan. Wah. Tetimon sekalian pengajian ning luar Ramadan. Oleh lebih bagus tempeng 1000 rakaat solat sunat maka moning Ramadan berarti kali 1000 berarti sambian mungkin oleh 1 juta jak 1000 kali 1000 1 bener ya iya oleh 1 juta pas etong bitong bener ya jak letong bitong malolok ya mata tarawih jadi Jagan sekalian baiklah oleh 1000 rakaat. Boleh wakil 1 juta. Kan 1000 rakaat baik berapa gun terawihan. Terawih ban witir gun 3 lekor. Kali 10 gun 230.
Berarti mon telo wolo are ni kan namong online kun 600 sangang bodo taki bede simpen. Tak tarawih sakale. Ari ya mon itong bitong. Padahal kau laban ajunan kita ipangki. Kaamma amal seperti ya junna Allah. Ini jangan siap tong bitong. Pokoknya beda kebagusan sekecil apapun. Sampai beda debu pada Rabu. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan mbak dia. Sampai ben amire meyakin kelakuan kebagusan makai gini sampai ke ben guntar misem kesetretanan misem mbian banika ampun oleh kenjeren bola mi babak nika ika dinto sarang Pak Muhammad Arif segi buran pon lamare iketok pon Muhammad Arif beni tarif Muhammad Arif gak dito bara Rabu yeng tapakun tak gering ngerti gi magi kocak Muhammad Arif mon tarif ngerti ya pada naing kada nika pakun nika magi kebele apa dia aku wa pakun ya leda iya ketika itu pada ban panjenengan ke buru kak dito tuan rumah mangken kati kak dito ampun mabede kati kak dito sedojo so hadir kak dito ampun mabunga ke tuan rumah ponami ini kasih bertu ya junallah dia pun man mujib oro dulu reki Hanan manton ke punyanyar alen sesete kayak sabar mun muang maaf ki takut beci mun muang osa ngabotrana jadi polami ri seperti Allah iko jadi kelakuan sekecil apapun polami ini ke seperti Allah coba datang temu enggak jadi saya dharma jatong bito lepa lebur ngakui kebagusan labah kala kokapi ambian badere ngabarlo nolongin buk pokon jak nolong ada bu ibu dari saking gaten bah nolong benih nolongin bener labah nolongin ngereng bismillah malar muka terpada tu ingat gula mangken pidato ya polar mungkin jibat pidato esen ala tertolak polami mabunga ba matarip polami mabunga ge hotep karingki kan ya polami ini keseberat tu ke hotip cek ngecek sambian kangkui mabada darusan ponami ini kasi berat paham tore mon naganak ko mayo nujak ring sampai mangken kita ada pengumuman terima banja kita ada pada bendering mater apa mai berbein nyatosen nyebuin tahun tong dua apa jadi dalam jad kita ada SMS ada remah kan abah penasaran takok guru takok tak selamat tetipah selamat din isedekain ingki ibadah dah rumah mau kan bila lah ada umur pada kabar ada kabar ada SMS ada tetipah ada gitek bener gitu sambian sedikit lagi ya kapi nih kasana ko emek sengiding aki panitia ke hotel ya santri kapi kida kaper aja sekeman aku tak larang tahu ambian walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins engkau nyediakan neraka jahanam mereka bakal masuk katsiran minal jinni wal ins sebagian besar dari jin dan manusia ya pun ulama ning tafsir ning hasyiatu sawi disebut lagi mon bada orang satos jadi sangang polo sanga saya masuk ke neraka setong saya masuk ke surga ngetek jadi orang yang anu naro dak nyol manganyol dak Enggak mayu. Pokok makin pedekah ala kau kebagusan. Pedekah ala kau kebagusan. Jak buambu ala kau kebagusan. Apa sih bisa lakonin? Kula kita mondok ngaji lamba tak ngaji. Ki zaman penjajahan. Sekakan kena melarat. Kula ki mari head. Kadang kita head. Kula lepas kabin. Kan dia lamba kan. Teti kula buta huruf. Ya pun jala tak tahu ngaji Quran. Nyari lain nah. Kelakuan bagus lain nah. Jaring banyak. Mangkana ning dalam hadis
Banyak sebutan setong yang bagus, setong yang bagus, setong yang bagus. Bahkan meni guna debu bagus Kanjeng Nabi. Afdal, lebih utama, paling utama, paling utama, paling utama. Tiba maposang, meni maposang, kamu masih keleburin, kamu masih kesenang, lagoni. Dan paling utama na dikir sini kajan. Afdalud dikri apa? La ilaha illallah. Tapi ning setong bakto Kanjeng Nabi ada bu. Afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Paling bagus sejak bacaan saya baca engkau, bernabi sebelum saya engkau, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setong betul, pakon banyak istighfar. Setong betul, ada jak bacaan sepaling teki angin solawat. Setong betul, ada bacaan sepaling genteng angin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pola kalimat ke ento mengandung telo. Tong tahlil, dua tasbih, telo iqrarun minad dunub. Pangucap biar. Pak kemar kan saya baca kana. Mamah bener kape ba soromele. Ambian ngala Quran, la Quran menolak. Pakai tak maca solawat pada. Tahu istighfar mampu istighfar. Istighfar menolak. Lepas la ilaha illa anta menolak. Ketika menolak saya baca. Ampun ya toren. Malai beda alamat aku laku kak. Noro desak tak derema. Tak badah. Noro desak tak derema. Tidak remah. Kau tuan di alamat ku laku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas? Bodoh selebut lampok menolak. Itu abu iban Allah. Ternyata benih dikir. Seku laku kat ditusik kakak stering mati. Napa? Sedekah. Ayo, tak lama sangit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Marah ke sedekah. Dunia saya bagi kok jadi beri kok ke sedekah sakon ni bagi sebelum mati ban salam mati bah ngocak mai pemati samangken abdina mati tunda kor tunda sekejaki abdina sedekah dah tak sedekah benih dikiran pak kemari si bener ke bener kabeh paham jelas Rasulullah Muhammad badaring bininya gula pernah mangki riwayat tadi kayo ini kaki kerja bakal Jepon ke Abdul Malik rokok nirona kerja bakal dengar badaring bini dan cungan-cungan pur-puran masuk kada ke surga bareng Nabi Muhammad Apa pun temak yang bicara tak baik kocak letter jadi. Asal orang sok rekan kedua. Pada bukan jeng Nabi. Boleh mangkiri wajat ni. Duh, serembian mak patung dek ngadeun saya masuk ke surga. Napa malembian mak pas cek sepan. Mak maju kado itu. Napa jang sebini. Kerja perasaan. Abdina gak dito etina mate lake. Etina mate. Pas etina nak kanak gini artinya jetem. Abdina pas tak ejab si alaki yang mikir anak eko. Mudwa gelak. Abdina sampai mikir anak kak dito tak ejab. Abdina mikir dak rumah anak kak dito sedetiring mulja. Irabat ban abdina. Pas sekolah ban abdina. Saking bahasa nikah. Wahada min ziyadati. Pas sekolah ban abdina. Ngaji ban abdina. Irabat ban abdina. Gara-gara gak dintoh praten kanak-kanak yatim makilah anan tibi kak dito beri kemuliaan ban Allah. Allahu Akbar. Bicaring sebada kadang lagen gi gering larek-lerekan. Oh ya Allah. Gi gering larek-lerekan padahal kita mati. Gi gering larek-lerekan. Oh, engkinya nyari gantek. Oh, karena aja apa jelas. Lagi sakit, le cari ban serep. Allah, aram bodoh. Banyak. Sampai bodoh para Rabu gula nemu kasus duka leh. Bodoh tuan rumah, akotok. Bini akotok, awe aga gula. Keng bi gule tak sampai yakin polan ni kepada parseko. Keng bi gule doa akin manter ambua. Senik.
Makin ni kebanyak orang bini amain medsos, media sosial. Kayak ento pah kenalan benereng laki, ngebele tak ndik laki. Banyak ini. Ya Allah. Aduh. Pas ngebele tadi, dibudi negak dinto seerayu parcaja. Akhir apa ngirim pesen, ngirim nikah. Kun eka buto pesen. Tetilaken na sa ibada icompo panika urusan ning eka tedung na pesen na ngalak kereng laki lain. Dua akiban gula tertulia kering reng bini kada jil. Mulai letang matang. Ku lakukan sadar gia jadi apa? Yu, halo. Wahai para wanita. Dari mana boleh je bahagiaan. Jadi ngaki po. Suarga na sambian ni ka bade ning laki na bade ning paan bade minbun. Bade laki na. Karena ambian ampon sudah dioper alih tanggung jawab pa bade laki na. Mangkana debun Kanjeng Nabi mun reng laki andi bini sekotulati ni embun. Mun reng bini andi laki sekotulati sekotulati ni laki na. Mata apa dari you? Mak bini-bini na karena mon reng lake andi bini arapa mak embun soro openin karena mon embun yo openi pah barokah salla barokah jeje salla jeje make bini nembah noro paham jo reng bo reng lake takok sa beriin na bese kambun geng takok ke binin Sampai pada reng laki tapi pada ku peseban binin. Majara parkir baki entar ka binin. Duh, kah. Majara parkir ki entar ka binin. Ya Allah. Mbak Andri bini apa reng laki bu? Dua reng laki kok. Ya Allah. La ilaha illallah. Kok maga jewa kana? Ya Allah. Ambui ben buk jadi ben bu. Tak soron nagela. La ilaha illallah. Wah apa sakit wah. Tak temu. Ya Allah, makai masepa tak pati sepa aja pun. Nggak berak lu di anjir ya. Berjaring meniru lali pada bu. Nabi Daud ada bu wa'udzu bika min imra'atin tusibuni qabla waqtil masyib. Nyon jauh dari bini ya Allah si baobanan kaulah sebelum dapat ke waktona. Sungguh tak ngalkal dia ini jawab banjir. Wallah. Dujak mau beri kambun mau lepas ngocak. Beri boleh je. Ngocak mau diberi, mau beri. Pangocak, mata kabin benembuk ni. Wah! Oh ya Allah. Are makin gula labi datu ngani kadala para adala ngangsor kadaria. Ada tahu anu dua pemakai jadi gua. Mana Pak mulai makin ambian mun andi bese. La lecak ngerengar. Bagi ka geni ke betong atos 300 sabak kape nga. Kota 400 sabak. Nang banjar norok ban ko ito. Kok malah nalagi na. Potongan letak pete sepak ya. Aduh, mohon bandu gajah melejilbab menon. Oh ya Allah, melejilbab. Macam-macam. Gajah melejilbab mun melejilbab ya Allah, kalampine sambi katoko dah ya. Masuk. Salake dah meliaki. Aduh apa? Meliaki iya. Sarong sesabar wah. Gajah duduk tak jaga sekali. So kok.
Mon ano mon bekeras selaki panguca. Jadi mon kita coba kon. Desa. Pamuli ko. Isa gue tak ada adab apa. Deng bini semintaan pesa tak ada sabab. Kini kajai pun tak ngiding bau nasoarka. Jak lihat teraki om guru ko depan. Bayar teraki. Lain seminggu temu SMS. Ya. Beras ya. Wah. Duh kas tengah. Dua apa? Seguta nemu ngara mungkin nyari lain lo. Toro dah, yang ini yang ngeranya melejak iya. Sembin mangun jengkok. Man, ada rumah? Dua apa ban buk marok norok? Ya Allah, tebak ngaman lemah apa saja. Ya Allah. Nah, sadari ya tak sadari ya iya kok mari beri berkat mau dia. Nomor 2 Quran. Ngelelah. Ya lu kalau berapa lagi? Kalau 10. Ya nang macam kok. Pemak berdemak kiri gitu. Nomor 2 Quran. Tang di mabanduk. Keluar gede. Pak, belangakin. Ibu belangakin. Tore jawab. Anu deh. Pertanyaan pertama. Entar. Jadi kaki. Wahyu pertama saya patoron ke Nabi Muhammad. Munyi na berapa? Yalah, tahu saya terus lagi. Kan jadi baiklah. Iqra. Mau terus lagi. Bismi rabbikal ladzi. Iqra. Apa artinya? Bacalah. Deng di membanduk. Majak asambian jadi kata bacalah. Itu ring Bekasi. Ring penabar. Baca. Ambo jawat magawan kok pada ring dinagi ya. Baca. Aduh. Jawan sandren ke hotep ya Allah. Ikra maja sambian ini. Jadi ayat panikah berarti maja berarti Quran disuruh baca. Benih dah iya ayat dah. Dak benih dah iya. Nyaba ban dia. Jadi Quran berusaha baca benih suruh sabak. Bener paham bon? Dari kak dintong ereng baca. Kau lebat sambian ni kamu nak toro ada bunuh ulama jadi pon sehari sama malam gak ditop pada Rabu apa korang dari 100 ayat Yasin guru bulung polo telok kun gari nambai sekoni jadi 100 ayat apa bolana innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib kak dito jadi pon mon orang colok an jauh dari colok kerungan sampai ke dalam tabu kak dinto tele beti Quran kak dinto pada wen Roma rempak keng iki ai je benterah carana ke khote paha ke baik koloman mak lele bur mau syukur bisa ku tak tahu kok maksudnya tetimbian mun teh basa ni kata mah jagur paham dibudin iki ai wasabakan pasti pelebur ke Yasin tahlilan pada Yasin malam Jumat magi surah maca kahfi pelebur ke Yasin badan apa Yasin dibudin bah lebur bah maca Yasin berarti secara tak langsung iki ai ngacek dari pesambian si maca agur maledak rempah romana pas kiai wah ada bu mon ngandung wah ngale ke surat Yusuf wah ngale ke surat Maryam ngale ke surat Luqman jadi gua awengki kedua makin maca surat Al-Qiyamah tak akhirnya bah keguguran.
iya. Emian maki maca surat kiamat, maki maca surat waqiah. Waqiah apa? Jaring kiamat artinya. Idza waqatil waqiah. Kan kiamat gua. Maki maca surat waqiah tak ada gugur jak. Kayak kenapa emian mak isra maca surat Yusuf. Ceng pancing ben kiai mak le maca Qur'an. Amun judul genteng surat Yusuf kan bah terro anak genteng. Maryam polami bah pada ben Maryam binta Imran. Luqman polami pas sampai orang alim pada ben Luqmanul Hakim. Kan sedih lebih ke bintara ulama. Paham tak? Ya keng kelen non gula mata pak abadan lagi. Tapi mon muah tak ning pentah. Makin lemah tak surat Yusuf umbian moncat apan benembun. Moncat apan benembun tak sepak. Ya kalau ada makun tak sepak. Bener. Engki karena monmu apa nih kata ning pentah apa jan genetik keturunan. Mangkana mon nyari manto lake lain ben nyari manto bini. Ayo gue curiga nih kawan. Pare pikir. Mon manto lake bermah syarat dah. Saya dua gue. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Mun dateng gabaan bedereng lake. Ya besaki ahlak bagus, agaman bagus. Allah lah pakabin. Pakabin. Artinya jadi manton nabaan jadi mon pas Qur'an agama na bagus, ahlak bagus. Allah pakabin. Dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Lagi, wa illa taf'alu ban mun sampai tak mangabin, takun fitnatun wa fasadun arid. Bakal bada fitnah gu laku ban kerosakan. Mun pada gun kok ban jadi pah mikir pesen nah pekerjaan nah lah aja pikir je. Sebenting ahlak ban agama. Oke, berpikir. 2. Tapi undring ini berapa? 4. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ting bini jadi kabin mun andi 4 syarat serojong tong ratina area. Mun laki manja. Ma agama ban ahlakun. Ayo, bener. Ratina, yo. Kene tukang syuting lewat pada lakon. Apa ban bakun tojo mun pada bajar. Apa? Ujar yang pada cabis sih mana-mana. Ya lewat pada lakon no anak. Di jamaliha. Lagi. Apa? Ratina. Lagi. Boleh. Nasapa. Lagi. Pas cukan bade kelakon nah. Hasap ni kan bade ada bu lakoh, bade ada bu anu. Bukan bade ada bu muru anak. Pas tibu di nah. Napa? Agama nah. Mun tak nemu setelok beria. Semuanya hakim 4 tak nemu. Fatfar bidatid din taribat yadak. Mun tak nemu, tidak tak nemu. Kaya bakun nem. Mun tak nemu. Juga yang bini punya. Kan iki. Kaya gundak nangkong jon sama orang. Nyari bini, nyari pasangan. Jangan terlalu ideal. Kenapa? Man talaba akhon bila aibin, baqiya bila akhin. Siapa orang yang saya nyari kancah, saya nyari tretan, nyari pasangan, saya tak ada aib pada kekurangan sekali. Pas tongok dibudin orang jadi akan tetap menjomblo selamanya. Standar tadi juga kita engki apa jangan abah kayak mon mu wajar letak pete sepa. Coba nyari saya glowing betul luang. Nyari saya bak glowing deh ya. Boni maksudnya glowing aduh. Engki anapa mak sororatin pas ahlak kan bener ki? Anapa nasab anapa? Karena benyaan panikah para Rabu anak nikat benyak toron makin muah mirip kembun benih gepan. Anapa? Karena deking benyak eke remben esompeng embuk tempeng epak. Epak ni kau nyompeng sekalian pahidina. Betul iya. Bulan di anak teloan, jempok. Setong nyaman Ahmad Sa'dud Daruin, 2 Ahmad Hashim telo Aisyah Izzatul Millah. Ni kasi para apa ada muan ban gulu kun nomor 2. Muan nomor tong nomor embuk lah je embuk. Dak buang nak. Ya bocor ratin. Betul iya ke. Ya mentara tim kok ada pang tepar pengantar kamatur. Bocah coba bunya. Mentang keng nyerser jadi jerah. Bocah coba bunya gimana
sementara kamu kasan kok. Coba gue yang Jember, lahirnya Jember, Raja Probolinggo. Lagi entar enam, lagi nyerser segala jeri. Cok serah mau yang macam ini. Jangan tua kerujuan serah. Apa serah kan? Apa yang tak ada apa? Tahu cok yang diri apa? Apa yang jamun, apa yang dharma? Kun keras kun. Ini kayak pun sombong nembok berempat telo aneh tong ovum sperma yang bini kan nyaman ovum. Nomor 2 kenapa? Dere sebiasa ipa keluar ben saben bulan mun head sandang ngandungan tak ipa keluar. Bade saya bakal keluar pun sekoni. Sebab bade saya head cet beda. Kayak tapi tak sebentar. Bunjaan sudah head kan? Iki. Beda nomor kebaita ki anak. Lebat nama plasenta. Berbucing. Hi. Selemar telo aing soso nembok. Telo ning sombong paling sekoni gitu. Mata pas tak turun nang gembon. Jong ngomongan tadi ngrip-ngrip gembon. Mun mirip kepaan bro dak remah geng. Meteteng geng. Bahkan beda guru bulunggul marwang bro. Mun je anak sonak kenika muana turun ke kenika. Senika. Meteteng. Mangana mararabu iko tak jaban soromban mun belereng bini takhayyaru linutafikum al-akfa fa innal irqa la are bahasana fa innal irqa dassas. Coba bayangkan saya ngaban ban belereng bini segus bagus netepen man ni naba anjeria karena sifat itu akan turun maka muat turun genetik gitu loh. Acur ngejangkau. Jangan tak ngiding kabar aja berapa. Alah. Mohon jadi paham Gi? Betul. Dan karena bacot embuk nih kepada Mohon kita lanjut. Lah semangkin gak dito alhamdulillah syukurin. Kiai Muhammad Khotib gak dito. Kak Dinto, pun apa lagi? Langa lain cek ngajak. Menunggu nih hotel ni, kau kita letak cek ngajak. Kalau ada masalah ni macam TV. Lebah macam kalau makin cek ngajak orang. King pada tero eman, tero pada selamat kepi. Amin. Awak laku pakai Quran pada Rabu. Kong langkong je pun beda 2 surat titi ketua rombongan gue laku. Surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kak Dinto titi ketua rombongan. Titi beda sonoro rombongan Al-Baqarah, beda sonoro rombongan Ali Imran. Langsung nyelotor masalah. Yang jawab mata, wah manjat tak tahu macam. Jangan Al-Baqarah. Jawab mata, wah kota tu mani baca ban bilan. Jangan Ali Imran, ban tak tahu macam pun. Berapun macam ruang mana kota tu mani yang ban. Ah, ni kan, paham Gi? Tetiki ayu kan luar biasa. Pas agak bayi wadah, kalaban wadah kak dito organisasi kak dito, pahlebur ala ko kabagu. Mbak ingat mbak, ifami wanika ikatan famili ni kan, didominasi keluarga kiai. Lagi? Ingat kak dinto pujuk Ismail, Bani Ismail. Lamba ada Bani Putin. Keng mangken akhir-akhir mangken bendelasan bada ifami, mangke bini poton kiai. Kenapa orang? Sebab mangken monta ibu kebaya kinga ni kata ada silaturahim. Jelas? Kami atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin terkirim ke semua kontak. Dibudin alhamdulillah makai matuana ikirimi sekali. Matuana pada gaul. Dibudin paha jawab. Kami juga mohon maaf lahir dan batin. Karena sudah saling nyautan, dibudin tak usah entar. Mentai kebayakingan ni, tak bisa. Kalau boleh, ikatan alumni. Lamba bada, kita betah, penyuanyar, penyepen, 35, berbungor, berduka, bada lamba ikatan alumni. Ada. Apa? Cak lamba jat lecek semaan ke kiai. Bila la alumni pakun gi sambungan aja habis ke kiai. Mangken jauh terlebat. Kebayaki bah ikatan alumni. Mun tak ada ya, tak aja habis ke kiai aja. Bener? Kita ni kamu masih ni kaki muslim. Oh biasa kan? Paham?
lain tempat, lain waktu, pasti lain keadaan. Lain tempat, lain waktu, pasti lain keadaan. Ambian lambak ki ngandung, bajiin bedi lem tabuk, bedi rahim, bila cetak bedi atas, sokoh bedi ibebe, kurwa nyongsang apa normal? Ada nyongsang. Padahal cetak bedi atas, sokon bedi ibebe. Ambian ngojak nyongsang. Ada ya? Halo. Cak gikir. Apa? Lain tempat, lain waktu. Keluar ke picorong. Ya lejuk toju. Mungkin gula ngujak. Sambian cetak bedi atas, sokoh bedi bebe, nyongsang apa normal? Hah? Normal apa nyongsang? Normal. Ada. Tak lain. Apa? Lain tempat, lain waktu. Deki malam bah bedi pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun atinggal umur manggendukan. Saya ngak mayit tajak baju toju. Patah itu. Sebab mau nimba toju tak normal. Apa kana? Lain tempat, lain waktu, maka lain keberadaan. Ya, lah, dah. Masuk akal? Maka selamba kak dito para Rabu yang tak normal, maka tahun 2000 selekor normal. Apa? Lain tempat, lain waktu, lain keberadaan. Contohnya apa? Mon lamba orang abenta bi katibi, akela bi katibi, keruanya mana? Kila. Tahun 2000 selekor, akbedla katibi, abenta katibi, beres. Mon bah gula ngojak kila, makai gula pada kila. Karena makin kapi ampun akilaan bi katibi, abanta bi katibi. Bener? Maka gula seko beter, takok ku laku orang panabar, entar kako purnapaan, pas hapina ipamunyi Yasin. Akhir Yasin amunyi sabak tas ko purna. Bah ngocak, ya Yasin. Kemudian bangun cak, dah mungkin. Neng kok, ada yang lain tempat, lain nengan kok, lain tempat, lain bekto, lain keberadaan. Ijak kok mau gara-gara lain keberadaan. Kenapa? La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Tidak bisa dipungkiri hukum bisa berubah gara-gara berubahnya zaman. Jenang ada. Area nyawana ilmiah deh. Ngerti je tak ngerti je. Oh kan kok mau lihat. Awan, jelas. Alhamdulillah. Iyalah. Tetih toreh dukung khataman Quran. Ini tadarus naman ni kajan oleh sejus ngale kadang dujus ngale. Jadi alhamdulillah. Mun lamba Imam Syafi'i bila bulan Ramadan kak dito sampai hatam sehari semalam dua kali. Bila Ramadan isena tolabono berarti beliau hatam sebitak kali. Polan nero kuruna. Pasira Imam Malik bin Anas kak dito nero kuruna. Pacetlah hatam dua kali sehari semalam. Imam Malik. Iya Imam Malik bin Anas. Pokoknya mau nanya Imam Malik 5 lem. Abdul Malik, Imam Malik bin Anas, mun muslim kun tak baca. Satam sebitak kaleh. Orang panabar alhamdulillah dari maghrib sampai kol sabolo ngabi pak jus marjan, jus alpukat, dan jas jus. Mi bisa yu sering pasaan telas na tempeng ong ke 2 kilo darum koma getep apa saan
Aduh ya Allah. Hah? Ada namanya. Padan dan ganjana gula gua. Man tasahhara wa shalla summa nama wa shalla summa nama wa shalla faqad aftara. Ajri berarti lah buka. Siapa orang si asahor, pas mereka ya tedung, pas apa jang sopo tedung boleh, apa jang duhur tedung boleh, apa jang ngasar tedung boleh. Di budin lah temu ke maghrib itu, makin tan malaikat makin puji apa asa kan ada. Syekh Abdul Qadir Jailani ni ka Sultanul Auliya lambak ki puji iso-isoi benembun bila yang siang tak ada nangis. Bila maghrib gelem bah. Abang la tawah. Kita apa sah kata rengkeng sekala ke bajinya. Ni ke bila pasaan tanda tu. Iso-iso tanda. Okey, lain kepada. Iya kai dalil malah ada je. Ada. Jawab aja apa. Gula tak lanjut lagi ke solawat, tak lanjut lagi sampai ke apa? Sampai ke anu. Juga kunken Quran karena kak itu intinya adalah Al-Quran. Cara negatif pun apa? Nyari cara mungkin nih kan. Muntoro paling apa lagi ya? Muntoro semak ke Quran. Dari mana? Darusan saya. Anan biar sini gini coba pengapalakin. Kepompongki cerdas nak kanan gitu pengapalakin. Di budin mun la apal kan pakun la polong ban Quran melolo jak la meroja amal. Muntai bedanya tak bisa jalan. Bener? Engkir bang apa lagi? Anu ke? Pemondu ke? Saya. Mentai pemondu ke? Biar aja ke? Marah setoran. Imun bisa. Tapi sejak ya sekolah andri berin ki daring ki online do kikir melolo. Aduh tak bisa sasa, tak bisa tanah. Sengerja ki PR engko ngamuranyam. Dining guru naon tahun mendidik ada sing ngaranyam. Mbon guru suruh aja gening 3 bulan ulah ngaranyam. Wah waki kok tako corona ya waki kok tako lalu suruh ngalah telur kol 2 malam lah cek kapi modu cek wah tako anu dan tako kiamat ini mah beda kiamat tako ka telur tak kayak ulang tahun pon corona nih, ulang tahun pon. Kan bulan Reba senyok bulu. Lebih lah setahun. Happy birthday. Selaju kita untur seanyar dateng. Kan ada makin nih corona varian baru. COVID-19 B117 varian baru. Jadi selaju kita mulai sedih. Seanyar dateng. Je mun corona. Keng Madura. Tidak sama sekeran Baguna rokok buru pakai corona jebon keholil mantan bupati keholil mantan bupati kula ning konjangan kebiasaan beliau ning Gedu Muslim kak dintoy taroko punten kan gitu. Waroko ni tak jepok corona. Gula ngecil tabu gula. Jadi kihai wah ada budi. Ketipu apa kait na bun. Tebun ke holil lempan nongko ni ka. Belum lagi patah temu mayu. Jadi kau tak bercongot tu je. Ketipu apa kadin tu? Bah monaroko leh gua. Corona ada dengar posang le. Posang gati mana? Kok masuk ke paru-paru, aku kos kepi. Iba mulai gini ke? Deh kan. Ini lebih dua kan. Enggak jangan Habib Jamal boleh.
Kalau di tempat lain selain Madura, corona itu mendolimi orang-orang. Tapi di Madura, corona didolimi orang. Sering duk sebar jajakan. Aduh, udah jajai corona. Kenapa mana jajah corona menurut? Mau belajar mati. Ila nang dibangi kiri gula. Ya dinah dari selamat kapi dari paling nasihat ini nah pokoknya sambian bila semak ke Quran tak usah pentas sambian bekal tetireng mulja ibri na contoh Al-Quran epatoron ini sere saya nyambi malaikat sera oke gara-gara nyambi Quran langsung malaikat Jibril gak dito afdalul malaikah paling utama malaikat turun ke pasera Nabi Muhammad gara-gara itu turun Quran Nabi Muhammad langsung afdalul anbiya wal mursalin paling utama nabi dan utusan turun bulan apa Ramadan gara-gara Ramadan itu turun Quran pas langsung afdalus syuhur paling utama bulan tetimbian para rabu untuk mulja masemak ke Quran morok Quran ajar Quran lajabu ambu saya kebah pada debu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu paling bagus sabaan jadi orang yang si ajar Quran dan si morok Quran pokoknya biar mun semak ke Quran terutama bu ibu jala aldebaran menoloh andin tuh mau nangis norok nangis sekali dua apa kibur nangis tak sepur kepek mian ngaji Quran ngaji khusus sakit kena potonang pada tiring mulja amin boleh pada apa amin pun pada dah iya repuk insyaallah dah iya bu amin tahu ibu le jan tak penteng baca Quran ini lagi beda ulama besar kak dinto potra sateretanan jepon lale emak ini tiru ulama raja kapi gara-gara ummi namun mari hatam guru bah ada busen ini hataman si oleh semangken yususagi gede anak si pertamanya ma nikah kedua senik kan lawah dok lakon boleh mau Quran pangucam ya talaku gule ke bakun aja iya para panda alak koro mari maghrib alak apa mari maghrib manja ada emah ngaji terutama ma bainal isya ini antara maghrib ka isya lamba pada ulama buk pesena elang mereka jadi tak ya pesena elang dopak maghrib pas ada bu tak oleh abenta apa kecuali awirit pacet jaipon ningi tarif enggak ditoh gaya cerita dari Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Mukhdar ka itu jaipon ningi tarif pacet min nabi ba'da maghrib sampai ka dito jaipon ka dito jet ngaji adikir siapa saya rasa ada bu Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Mukhdar ngisi pengajian ningi compok sopuan ngase teti pacet lebah ngaji kan setong bekto beda obang orang kayak itu elang ngaji adik ka beni jumlah sakon ni jutaan angkep mangken lah dah iyalah melebak kita kerja 100 juta jadi 100 juta ini gak hilang ningoning pas anak anjan pas laporan perpan abana perpan ngaji umin perpan ngaji pas padeng jan pak pesen ini kak jurunggut teti pah ngucap baba itu mau bawa pesen apa itu mau bawa pesen pakun ngaji ba itu mau pesen apa pakun ngaji isya langsung bah jawab ini mau pesen kali sah beki kau orang kepi bamai bagi ba cari mun ilang isari bo nambian san lai temo beki tak kira barokah polan kaki la benta tengang esep aduh ajal guys sinetron
Dadi kan ma bainal isya'aini panika waktu se mustajab puna doa. Mbiyen le tahu mungkin Mekah Madinah itu tutup gara-gara Covid. Tempat mustajab le tutup. Abah le tak bisa kakasa. Yu nganak sebat mustajab sebudi dina di waktu mustajab. Tera maghrib isya orang apa samun berpanapu ka arwah. Kurujan mustajab doa na. Langsung ngompak. Niser ke tukang adan maghrib dok dia ngajawab saka. Kenjan si adan magengko isang ko tak lapar deh ko. Walekas magi adan. Bener. Guru jala tangakan kayak mulai gila-gulaku magi aja wa pakai ko. Aduh jo. Assalatu wassalamu alaik. Cengi. Mau di masjid Jami Mekasano kan beda ya. Ya Adim. Dengan beda gitu ya. Wah ngucap. Ya Adim lah. Es mau keluar. Benih macam noro ya Adim. Es. Malaikat dan anda kok mi beda saya penta. Padahal pakun ngapa sering ngangang. Imah mulai aja. Tak nokun gede. Lemah membian waktu nasawaran waktu mustajab wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi waktu nasawar maja istighfar mangan baca waktu nasawar dapat itu tedung boleh bacain bisa benar gila dia je kompak dia ya. Ya Rabbi. Jadi, tore, pas semak ke Quran melihat jadi orang mol, berarti kesimpulannya kolom mah kota bejam iya naki Muhammad Khotib nika kolom paling mulja. Arab apa mana? Iya segi uru jadi kok kita ngulang na boleh leso jolola. Demikian yang bisa saya sampaikan. Enggak, boleh mana bola. Enggak lah. Enggak, atau rabaan jadi. Jadi mengundring bini aja tak lemar itu. Dia magi abah dalam so pakai ngucap dia. Kunda iya. Baci kau sang ngiding kada aja. Kun selesai. Aku tak sakit ngara. Engkau mulai gila, aku tak sakit tengah jolo lesok. Bakun dia. Toro wan jadi ya. Makai potong tangan bakun gunda iya. Tak iya kak? Lah aja ngujan dia karena sakit ate. Tak iya. Aduh ya Allah. Lah kok mulai kan? Enggak. Dua apa bahan nambah tak nambah guna caca modal. Berada bu. Daripada yang sehat kopi. Aja ngomor kopi. Bon barang panjenengan si Andi niat, si Andi cita-cita, si Andi hajat terkabul. Topoton tertireng mulja. Doakin ki khotib terlanjung ngomor. Kalau mater istiqomah. Nah, der walar moga terbunyak selebur ke Quran. Amin. Sekali dah subhanallah.